Ihinda-inĩ rĩa mĩeri 8 ĩgũka, mũingĩ nĩ ũkwambia kwamũkĩra motungata ma ũkui wa mũgithi kuuma mwena wa Riruta o nginyagia taũni-inĩ ya Ngong. Ũũ nĩ thutha wa President William Ruto kũrugũria waaki wa reri ĩno. This connection tunafanya leo ya kutoka Riruta ikuje Bulbul hapa, ikuje Karen, Bulbul na ikuje Ngong, ni kadi ya mpango yetu ya implement Nairobi Master Plan. The launching of this project is a significant measure to show our country is going to the next level in development. President arauga ũkui wa mũgithi nĩ ũkũnyihiria mũingĩ thogora wa mĩthiĩre matũũra-inĩ maya o ũndũ ũmwe na kũnyihia mũhatĩkano wa athii na ngari barabara-inĩ. Vile mumesikia, ile nauli mnalipa kwenda Karen, kwenda town, itapunguzwa by 50% na hii reli. Na ndio sababu leo tumekuja hapa kuianzisha. Na nimeambia waziri na watu yake ya kwamba hii reli ikamilike ndani ya miezi 8. Oho, arauga thirikari nĩ ĩcarĩtie kĩgĩna gĩa gũtwarithia na mbere raini ya reri icigo-inĩ cia Kiserian na Rongai, na oho kũrĩkĩrĩria tabarĩra iria cirũgamĩte cia waki wa barabara itiganĩte bũrũri-inĩ. Tumekubaliana na rais wa Marekani watatupatia pesa ya kupanga infrastructure ya transport katika city yetu ya Nairobi. Tayari wametupatia pesa bilioni 9 ya kupanga hiyo kazi. Na kati ya mambo tutafanya ni kusongesha hii reli kutoka hapa iende mpaka Kiserian, na itoke Kiserian iende mpaka Ngong. Munini wa President Rigathi Gachagua orĩtie a Kenya kũgĩa na wetereri thogora wa mũtũrĩre nĩ ũgũthiĩ ũkĩhũthaga. Uchumi wetu umeanza kuonesha dalili ya kurudi kwa laini. Unga imeteremuka. Walikuwa wanapiga kelele tukiingia ilikuwa 230. Sasa leo nimepiga simu pahali ingine 130, 145 inaendelea kuteremuka. Si ndio? Mafuta ndio hiyo ilikuwa imepanda, si imeanza kuteremuka. Ngiribotera Inooro TV, Getwa Karo Kenyugo Mwaura.